Hakha Times online thawngchimnak in kanindon thanha duzan hi ramchung ramleng thawngdeu karak chimlai KNU le SAC rakap okos thlachunga voiza le voi somthum anikap SAC lai zal herit anthi somruk lepet anhliapna kayung ramkul Papun KNU Brigade number 5 munma chunga SAC rakap le ankutang BGF pol ibom in KNU he akos thlachunga voiza le voi somthum anikapi SAC laizal herit anthi somruk lepret kalhiamna tia chathan anchua SAC rakap le in hliap mi nalaka Commander in Chief Atel E KNU le iminung panga an isliambe SAC ni shamngan an manruanga kwami inruk akang I kwami puthum an shambe tia khatit media ni atel kukhat ralkap MNDAA ni SAC rakap tamnak an thana shamnam zong an lakpiak ri na okos somthum ne khat shanram chaklai munku pong ka dau nak SAC rakap lai officer rank dal in tamlak an thi an shamnam zong an lakpiak ri na tia thaise hi MNDAA le KIA bom in SAC rakap ka dau nak a asi SAC rakap athimi antam atu hi an ika nak lamthlona SAC rakap athimi ruak an rilul kau tia thaise nin shamram chaklai munku pangchung ka dau naka kukhat le KIA ani bomi SAC rakap an ka na hi ase simlam pathum chung anikap I no ku khwami chu taluk ramria anjam di tia thaisi tia khatit media ni tel UN palaya u jomu thun chawlan nak lingjol chak nak a itel choding farfial September na lai khat a twending mi UN assembly a nyama UN palaya u jomu thun chawlan nak ding cho chak nak to ding in tim to ase hi cho chak nak a Myanmar mi di laktel ding in dothlen nak to mi phukop ni farfial na antwa avoi som sri avoi ruk na UN assembly a Myanmaram kong a UN palai thim asala I khiteka an UG lai ni UN palai cha a antar lang mi u chomu thun chawlan nak ninga cho chak nak to asala I angkarang isuk in u chomu thun dir kap nak lang tar salai hi cho chak nak hi September na lai khatin lai ni tiang to asala I Myanmaram chungle ramleng phami rammi velte tel di ding in farfial na antwa tia mizma ni atel US ral kap ni ankal tak mi helicopter pol chu Taliban ni lak Akosan somthum ne kha US ral kap adok nak big Afghanistan ram in anchu anua Taliban ni Kabul wal long bol chu an kuli US ral kap ni ankal tak mi helicopter pali chu an lak mai thal kwan a kham khau mi thuam zana ben mi mit ben te ben tuk ral tuk nak thuam tling he a mi Taliban pol ni Kabul wal long bol an lu nu nak video chu Twitter a phat nuwa hi thong hi thaise tun Taliban ni hin akosin lai nga a Afghanistan ram uknak an lak nuwa ram min hani ankal tak mi theory velte an khom I an lak na Taliban ni US rakap shamnam pol an iput mi kan mu chang hi US le a hoi kom na chunga langsar ngai in akan tlar khon nak alang tar na sitia US in House of Representative in palai pakhat ni achimtia People Media ni tel thantlang siang sanga SAC rakap mota bom apwak wilo mi mu chap thantlang siang sanga okos ni kul nga liu ka daw naka SAC rakap ni an ka I apwak wilo mi mota bom pakhat ni hin okos ni somthuma an mu than tia kan thai khuchung tura vanlian lam chunga ummi pu thang thum dum chunga an mu apong kam zonga hin apwak wilo mi khau chucha a sangmi le abik in akyang kap ummi kan irarin a heri kan fale zong chim an her tia puram kharni achim akos ni kulin kwaliu a saupum lam hlun kho hil naka apwak wi lo mi pani an lak chang I pu ukduma pakhat chu valai a apil apwak chami asi an rakte akos ni kulin nga thantlang ka do nak liwa pang hak chia pakhat an na rak liami minung pakwan rak hliam okos ni kul ni serious isura kap ni manmi mota bom atal mi apwak I pa fa na pani annun na aliam pina minung hlai khat an rak hliam lunglop nak Hakha bucho lam chung sampia songponga in ngei tu chungkhar ni okos thla cha dor khan man akandot atu leo bawrak le chan har lewa zonro nak thinlung he dor khan man akandot mi chu kan ilom tuk pathian ni thchwa pe chingkau na se lo tia dor khan hlang tu chungkhar na ni the Hakha Times in lunglop na an langtar Hakha khwa a dor khan man dot se in man dot le thum te ban tuk in ngei tu cheu khat ni in hlang le dor hlang pol an dot an thum cheu na tia kan thai
Tuzan da Hakha Times online thawngchimnak chu hi vel hin kan ngal ri lai angai tu nan di lak chunga kanilom COVID-19 right thalo lak in se ral kut in se nan zate himbom cheu ramu